Ajaloopärandiga maastikule, kus asuvad kivikalmed, annavad tunnistus sellest, et umbes 2000 aastat tagasi toimetas siin inimene. Ja nende põllude veremees leidis oma koha just siin auväärses kirstus. Neid 6 kivikirstkalmet Revala muinsuskaitsealal kutsutakse lastekangruteks. Nii hakkas neid kalmeid kutsuma kunagine külarahvas, sest külalapsed armastasid just siin mängimas käia. Arheoloogide poolt läbi uuritud kalmete uuesti kokkupanemine on suur ettevõtmine. Sel suve laskeldasid kalmete kallal ka Revala muinsuskaitsealale 8 kuuks vabatahtlikult tööle tulnud prantslased Amélie ja Jonathan. Have you seen anything like this before? No, not in France. I don't think we have this type of circle graves like this. Yeah, it was the first time I ever saw something like this, and it was very interesting to read about it and to learn about it. We were trying to do it in a way that it was done with the outside stone as a stone wall and all the inside with smaller stone. So as to refix the archaeological site as it was before. We were happy to do this, even though it looks like it's a really never-lasting job, but we know that we're doing something useful, so that's nice. Yeah. And it's like we were the Bronze Age men doing like the way they did, I think. And it showed us that it takes a long time to fix this cycle tombs. Prantsuse noored soovisid pikaajalisele vabatahtliku tööle tulla Revala muinsuskaitsealale seetõttu, et siin saab ülikoolist hangitud keskkonna ja turismialaseid teadmisi rakendada. Samuti tõmbas neid teistsugune ajalooline pärand. Lisaks lastekangrutele asuvad siin Revalas ka Eesti esinduslikuimad ja vanimad kivikirstkalmed, Jõelähtme 36 kivikalmet. Jõelähtme kalmed, mis jäävad pronksi aja lõpuperioodi, seal on see matmistava olnud selline, et küla on olnud seal suhteliselt lähedal ja inimesed on nagu kalmistule maetud. Siin on natukene teistsugune see matmistava, ehk siis vahepeal on aeg edasi läinud, inimesed on õppinud põldu harima ja põllu harimise käigus on tekkinud sellised praegu veel nähtavad kiviaiad või põllupeenrad põhimõtteliselt. Ja need põllupeenrate kõrvale maeti siis ka nende põldude peremehed. When you see the size of the grave, it's very impressive and it's a miracle that it's been preserved. There's some phosphate mines just behind and they would have disappeared if the exploitation had continued. So it's very lucky that these tombs were found. Revala on ainus maastikukaitsega tegelev muinsuskaitseala Eestis. Oluline maastiku element kaitsealal on vanad paekiviaiad. Prantsusmaalt Eestisse mõneks ajaks elama tulnud noored aitavad taastada ka juba lagunenud kiviaedu. But it's like a big puzzle, so it can become a game. And you just have to, it's no use trying to go fast. You have to take your time and be very patient. And so it's a pleasure and at the same time it's a little physical. Yeah, it was quite hard with the physical work at the beginning because we are not get used to it in France. But I think it's quite nice because we see that work is done. Siin 74 ruutkilomeetri suurusel kaitsealal on enam kui 300 arheoloogiamälestist nooremast kiviajast alates ning mitmeid külasid, mille vanus ulatub paari tuhande aasta taha. Nii on siin kaitsealal näha inimese jälg kiviajast kuni tänapäevaste toimetusteni välja. Eesmärk ongi see, et kaitseala säiliks tervikuna, kus need eestlaste arenguperioodid oleksid jälgitavad ja et me saaksime neid ka inimestele tutvustada. Ja minu arust on see hästi tore, et need, kas või need samad vabatahtlikud, kes meil siin töötavad, saavad sellest hästi kiiresti aru, et miks see kaitseala on vajalik. Ehkki meie mälestised ei ole sugugi mitte nii väga atraktiivsed ja me ei saa oma neid matusekohti võrrelda Egiptuse püramiididega või viikingi haudadega või midagi sellist.
aga et nad iseloomustavadki meie eestlaste sellist tagasihoidlikkust ja madalat profiili või mis iganes selline ideoloogia siin on. Ja nad on selle kergesti ära tabanud. Ajalooliste mälestiste kõrval mahub Revala muinsuskaitsealale ka palju looduslikke vaatamisväärsusi. Kuna Amelie ja Jonathan teevad siin ka päevast päeva turistidele ekskursioone, oskavad nad meid mitme huviväärsuse ligi juhatada. Ülgase endine fosforiidikaevandus on nende arvates üks põnevamaid paiku sealkandis. There's some bats inside which found lodging in the caves. You have to make sure you don't disturb them too much or else they will leave. But if you go with smaller groups and it's closed to the public usually, and it's only by taking guided tours with the reserve and explaining how to come and not to make too much noise and not to disturb them too much, then you can see them. Teine paik, mida Revala muinsuskaitsealal kindlasti külastada tasub, on Prantsuse vabatahtlike arvates Kostivere karstiala. It's a place where the river that goes near Järlähtme, the center, it goes down underground. And so actually the river is going down under our feet, and this is why you can see these cracks and the erosion here, where the land kind of sunk down. Yes, you have all types of karst formation, such as cracks, such as stone mushrooms, and different kinds of stone formations. So it's very interesting to look, and especially in spring, it's very nice time to go and walk and have a nice time with all the flowers and this stone. And the limestone is a type of rock which erodes very easily. And so it creates these shapes, interesting shapes. Also, these mushrooms which we were telling you about are only for very mature karst landscapes. And so this one is particularly old. I have never seen one like this in France. Revala muinsuskaitseala töösse on välismaa vabatahtlikke kaasatud varemgi. Esimesed vabatahtlikud saabusid siia programmi Euroopa noored raames juba 5 aastat tagasi. Kaitseala teema on üldse väga populaarne, tundub, et meile saabub siia pea iga päev selliseid motivatsioonikirju küll Prantsusmaalt ja isegi Marokost ja sellistest kaugematest maadest. Ja meile lihtsalt tundub, et sobivad nad siin, oma teadmisi saavad nad rakendada ja meile ka niisugune natuke värskemat verd ja värskemat arvamust üldse kaitsealast ja kaitseala tegevusest. Amelie ja Jonathan on abiks ka Revala kodulehekülje loomisel ning lisaks aitavad nad muinsuskaitseala külastajatele kõikvõimalikke visuaalseid materjale ette valmistada. For us it had no meaning to just get out of our studies and work and make money or try and make money without having any experience. It's good to have a diploma, but also we wanted to have this in between studies and work, having a year or 8 months in another place, and to be able to test things and be totally autonomous is an opportunity that you don't necessarily have directly when you start in a work environment. And the feeling to be useful also makes us very happy. Poole aasta jooksul on Amelie ja Jonathan jõudnud ka Eestis palju ringi rännata. Eesti loodus on nende arvates meeldejääv oma puutumatuse ja rikkalikkuse poolest. Täiesti uus nähtus on nende jaoks olnud Eestimaa sood ning suvised pikad päevad. Can you say some words in French which describe Estonian nature very well? Préserver et diversifier. Généreuse et à découvrir. Prantsuse keeles kutsutakse kassi shaa, hiina keeles maa.